Loktak jezero je najveće jezero na severoistoku Indije, zovu ga i plutajuće jezero, a evo i 5 misterioznih podataka o ovom neverovatnom fenomenu. Zauzima površinu od 287 km kvadratnih, a njegova prosečna dubina iznosi oko 2,7 metara. Ovo jezero se proslavilo u svetu zahvaljujući svojim plumidima, dakle plutajućim ostrvima koje se sastoje od jezgra mrtvih organskih stvari u fazi raspadanja na kojima rastu biljke. Upravo zbog ovog prirodnog fenomena, Loktak je i poznat kao plutajuće jezero. Plumbidi pokrivaju znatan deo jezera, a najveća pojedinačna masa obuhvata površinu od 40 km kvadratnih. Ova masa predstavlja najveći i jedini plutajući park na svetu, nazvan Keibul Lamajo nacionalni park. Ovo drveno jezero igra važnu ulogu za oko 100.000 stanovnika regije. Ono već stotinama i hiljadama godina služi kao izvor pitke vode za navodnjavanje, ribolov, kao i izvor novca od turista. Kružni plumidi koje možete da vidite na fotografijama u ovom videu stvorili su ribari i to prirodnim putem kako bi im poslužili kao mini jezera za uzgajanje ribe. Da li je ovde sve potpuno prirodno ili možda ipak nije? Procenite sami.